ассалому алайкум дӯстон ва ҳаводорони шабакаи садои умед, хуш омадед. бародарони азиз, имрӯз як мавзӯи заруриро баҳратон пешниҳод хоҳем кард ки ин мавзӯъ барои ҳар яки мо ва шумо зарур аст ва бисёри касалиҳое ки мо ва шумо дучор мешавем аз рӯи ҳамин суханҳо аст ки мо инҳоро намедонем ва боз ба ҳамин касалиҳо дучор мешавем. хоҳиш карда мешавад то охири навор тамошо кунед, барои мо ва шумо хеле фоида дорад. вақт ғанимат аст. дӯстон, вақти шуморо намегирему мавзӯъро шурӯъ мекунем. инсонҳое ҳастанд ки ба касалиҳои саратон дучор шудаанд ва ё ин ки касалиҳои пӯст ва ё ин ки ҷинвара мегӯянд, яъне ки рӯҳонӣ шуда ҳастанд. алҳол мавзӯъро шурӯъ мекунем ки ин мавзӯи мо дар бораи ҳамин се мавзӯъ аст ки мо ҷинвара мешавад. баъзе инсонҳо аз як чи метарсанду мегӯянд мо ҷинвара шудаем. алҳол мавзӯъро тамошо кунед, иншоаллоҳ ки касе ки ба ҳаминҳо агар дучор шудагӣ бошад, ба ҳамин касалиҳо, худ мефаҳмад ки аз барои чӣ будааст. вақте ки мо ва шумо авқот карданӣ мешавем, яъне ки пиёзро кунашро рувак мегирем. куни пиёзро рувак гирифтан инсон мега оҳиста оҳиста ба касали саратон дучор мекунад. сухани расули худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст, дар китоби зевароти биҳиштӣ омадааст. мо бояд куни пиёзро чуқур гирем, ки чизе ки расули худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфт. пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам табиб ҳам буд, яъне ки ҳар як чизеро ки мегуфт ӯ беасос набуд, ӯ аз пеши худ сухане намекард. моҳию харбузаро ҳардуашро агар якбора хӯрд, ин ҳам ба касалии саратон инсонро мега оҳиста оҳиста дучор мекунад. ва сафедиро бо сафедӣ, яъне ки ширро бо сафедии тухм, яъне ки агар хӯрданиам ки боши ба зардии тухм бихӯр, мешавад, не ки бо сафедии тухм мега инсонро касалии саратон мекунад. сафедиро бо сафедӣ. хай пурсон бишавед ки вақте ки шумо мехӯред, чӣ сафедие ки ба сафедӣ бихӯред, расули худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам инро манъ кардааст. ва боз ширро бо моҳӣ хӯрдан инсонро ба касалии пес, барас мегӯем, ба ҳавай дучор мекунад. ва боз як чизи дигарро ба шумо бирасонам. инсонҳое ки дар қишлоқҷойҳо зиндагӣ мекунанд, вақте ки дар сатил об гирифта дар афтоб гарм кардаву бо ӯ оббозӣ мекунем. яъне ки мо ва шумо бисёр дар одати мо ҳастад ҳамин хел чиз ки, яъне ки мо оба ҷӯш мекунем дар афтоб, ба ӯ оббозӣ мекунем, ин инсонро касалии пӯст мекунад. касалии пӯст мекунад ва пӯсти инсонро безеб мекунад. айрӯи ҳамин обе ки дар афтоб гарм кардаву бо ӯ оббозӣ мекунем. ва инсонҳое ки дар хонадони худ абход мехӯрен, яъне ки чӣ хӯроке ки мехӯрен, дар табақ мехӯрем мо ва шумо бисёриҳо. ҳамон табақ мега агар дар берун бошаву обгардон накарда, агар авқот бардоштӣ, и ҳам ба касалиҳои бисёр дучор мекунад инсонро. ва инсонҳое ки хӯрок мехӯрему, хӯроки мо зиёдтӣ мекунад. вақте ки хӯроки мо зиёдтӣ мекунад, рӯи ӯро ё пӯшонда ях мекунад ва фарду ӯро гарм карда ки хӯрдем, ин ҳам расули худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам манъ кардааст. ва мо ва шумо бисёриҳо об мехӯрем. обро роста хӯрдан манъ аст. обро бояд нишаста бихӯрд, чунки дар ду ҳолат ҷоиз аст. яке аз ҳолати инҳо мега дар дохили бозор бошад, яъне ки мо ва шумо дар бозор ҳастем, наметавонем ки нишаста обро хӯрем. ҳамон ҳолат роста хӯрда раҳ гаштан мумкин аст ва дар дигар ҷойҳо обро роста хӯрдан манъ аст. ва дӯстони азиз, ин буд 8 зараре ки инсонро ба ҳамин хел касалиҳо дучор мекунад. мо бояд ҳар яки мо ва шумо инҳоро бидонем ки сухани расули худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст, дар китоби зевароти биҳиштӣ аст. ва бародарони азиз, инҷода як чизи дигарро ба шумо расонданӣ ҳастам ки бисёре аз бародарон инро хоҳиш кард, яъне ки алҳол вақти зангирии писару, яъне ки шавҳар кардани духтарҳо аст ки бояд мегам мо бидонем ки ҳамин шаби аввал чист ва дуои шаби аввалро мехоҳем ки аз шумо бифаҳмем. ҳозир ман дуояшро мегӯям ба шаби аввал барои инсон чист, ин ҳашам ба шумо мерасонам. дуои шаби аввал ин аст: аллоҳумма ҷаннибна шайтона ва ҷанниби шайтана ма разақтана. касе ки мега ба арабӣ наметавона, ба тоҷикӣ ҳам бигӯед мешавад: худоё, шайтонро аз бари ману аз бари ҳамсараму аз бари ҳамон фарзандоне ки аз мо ба дунё меорӣ дур бигардон. ва чӣ дуое ки дигар мекунен, ин дуо барои худатон ҳаст ки мисол дуо кунен ки худоё, фарзандоне ки аз мо ба дунё меорӣ, фарзандони солеҳу солеҳа, қорию қориа, яъне ки бо тарбиявара ба дунё биёрӣ. шаби аввал чист? аллоҳи меҳрабон гуфт: ба бандагонам як шаберо ҳадя кардаам ки ин шаб кадом шаб аст? ин шаб шаби аввали инсон аст. гуфт агар то ин рӯза чӣ гуноҳе ки аз сари бандагонам сар задааст, агар тавба бикунад ва чӣ дуое ки кунад дар ҳамин шаб, ман дуоиро қабул мекунам. ин шаб барои мо ҳадия аст дӯстон. ин шаба фаромӯш накунед. шахсоне ки зан нагирифтагӣ ҳастед, инро фаромӯш накунед. фақат
شبی هست که شما میتوانید نماز بگذارید و دعا بکنید که الله مهربان ما رو دیگر به گناه آلوده مگردان و هر دعایی که میکنید انشاءالله الله این را زود دست که قبول بکند و الله مهربان میگه که شما هر دعایی که میکنید شما در حال انتظار نباشید که من دعای شما رو در حال اجابت میکنم. یعنی که ما و شما اگر یک کارخانه بریم یا که پیش یک دکتر بریم پیش که جایی که بریم اوچیرت هستن، یعنی که با اوچیرت میستیم نوبتمون که رسید داخل میشویم. دعا هم همین است. هر یک کسی که دعا کرد الله دعای همه اونها را قبول کرده و باز به دعای ما هم میبیاید. برای همین انتظار میشویم زود است که الله دعای ما را قبول کرداند، یا اینکه یک روز، یا اینکه یک سال، یا اینکه 100 سال، یا اینکه در دنیا. زود است که ما انتظار دعامون زود نباشیم، فقط دعا میکنیم، امیدوار هستیم. ما از درگاه الله هیچگاه ناامید نمیشویم. ما با امید هستیم که الله دعای ما را قبول میکند. برادران عزیز، این هم بود ثبت امروزه ما. اگر ثبت های ما با شما پسند آمده باشد، در ایما، واتساپ، ادنا کلاسیکر و دیگر سایت ها این را پهن نمایید، چون که برادران ما از همین چیزها با خبر شوند. ان شاء الله که باز هم بهترین رالیکا را برای شما پیشنهاد خواهیم کرد. اگر که با یگان خطاگی که در اینجا رخ داده باشیم، الله مهربان ما و شما را ببخشد، زیرا اینکه انسان به خطا نمیشه. هر انسانی که الله آفرید، انسان کل بنی آدم خطا میگه، کل بنی آدم خطا. هر انسان خطاکار است، خطا میکنه. اگر یگام خطاکی کردگی باشیم، الله ما و شما را حفظ نماید و اگر یگام کسی که از شما را رنجانده باشیم، ما را ببخشید. و اگر کسی که در حق ما چه دعای بدی کردین، چه دشنامی کردین، همگی شما هم بخشیدگی هستیم. چون که میگه انسان اگر زبانی دشنامده داشته باشد، همه دشنامیتیه، لیکن که با چیز ما باید که وقتی توبه هسته توبه بکنیم. الله میگه ما جوانی که در جوانیش توبه میکنه، ما او را زود است که دعای او را قبول بکنیم. هر دشنامی که میتی میگه روزی که انسان جانش ای بدنش میبره، با جای کلمه زیبای طیبه و شهادت میگه همین کلمه‌ای که از زبانت حقارتی که میبره، در وقت مردن همین حقارتت بر زبانت میآید. از همین سبب حرکت کنیم ما و شما که زبانی دشنامده نداشته باشیم. حرکت کنیم که با کسی دشمن نباشیم، کسی را تنقید نکنیم، کسی را تهمت نکنیم، در حق کسی یعنی که غیبت نکنیم. از ما چی سر میزند وقتی که یک کسی تهمت میکنی، غیبت میکنی، یعنی که گناههای او میگی و ثوابت با او هدیه میکنی. این سخنی من نیست، این سخنها همه حق است. ان شاء الله با کسی که با درکار شود ان شاء الله با دلیل فقطش میرسونیم. یکی از شعرهای استاد ما هست که محمد اقبال رقیبی میگه من و تو نطفه آبیم، نزیبد کبر و منگویی، به زیر خاک تنهاییم، همه باید خدا جویی. یعنی ما و تو میگه یک نطفه آب هستیم که ما در نمیارزه که ما بلند روی کنیم، کبر بکنیم، این برای ما نمیزیبه. ما باید خاکسار باشیم. این هم بود نوار امروزه ما. باقی در امان الله باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در آخرین نوار بهر مخلصان صدای امید رساندنی هستیم که ما یک کلیپ آماده کرده با نام جانم فدایت. این کلیپ در داخل همین شبکه صدای امید است. از همه شما خواهش کردم می شود در آمده تماشا کنید. اگر برای شما پسند آمده باشد ان شاء الله بهترین کلیپ ها را برای شما پیشنهاد خواهیم کرد. سرکه در اپیسنی همین ویدیو و در کامنتاری هم میگذارم. حتما تماشا کنید و فکر و عقیدتون را در کامنتاری بنویسید و اگر به شما پسند آمده باشد از این بهترش را انتظار باشید.